Tunihin pastor nga ordination meeting in event chi ama ho chai le ne kho wa hi in pau ku lu na hi in pau thang a hi in esmang le ma hi in ing le pan ma batarai a hi in ma ho nga hi ordination ni bol de wa hi in ing ki thu pi ding ho hi le event pau ku lu na hi in ting le event ti jam ha thang a hi in ing le event se jalam hi in ama ni hin alu pa khut ngam na hin nei ding wa hi chi chu ama sa ka aphu na hi in tun pau ku lun phat ga pi nei Hello. Dunia Pastor Olden ibolding ho amin khatwe hin simdoing kating aban bana indin pidiwin kahin het sawe. Pro Pastor ne kho Pro Pastor M Pau Kulun Pro Pastor Pau Kuthang Pro Pastor S Manglem Pro Pastor Padma Bhattarai ama ho changhi aban bana executive min thudona executive secretary in thudona an nei ding hi tu do na li hin nei gatin chi chu tu nia he isu pite ni vin ei pau he lo ji in english sa thedan dan in involving gatin I would like to ask 4 questions. Number 1, are you convinced in your heart that you are truly called according to the will of God to the ministry of the gospel? Yes, I do. 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 Question number 2, are you convinced that the Holy Scripture from Genesis to Revelation is inspired by the Holy Spirit? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Pastor Padma Bhattarai Yes, I do. Question number 3, do you have a passion for the salvation of the lost souls? Pro Pastor ne kho Yes, I do. Pro Pastor M Pau Kulun Yes, I do. Pro Pastor Pau Kuthang Yes, I do. Pro Pastor S Manglem Yes, I do. Pro Pastor Padma Bhattarai Yes, I do. Question number 5 and last question, will you faithfully obey the leaders and authority of the church? Pro Pastor ne kho Yes, I will. Pro Pastor M Pau Kulun Yes, I will. Pro Pastor Pau Kuthang Yes, I will. Pro Pastor S Manglem Yes, I will. Pro Pastor Padma Bhattarai Yes, I will. Pro Pastor ne kho Pastor Ho, Pastor ho zo si hung ding ubelang chalanga hin na khot ji lam chiu hin ja leo chun pan te in recognition and by virtue of the power and authority vested in me, I do hereby ordain Mr. El Nekohau as pastor to preach, to teach, and oversee the ministry of the church in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Pro Pastor M Pau Kulun
In recognition and by virtue of the power and authority vested in me, I do hereby ordain M. Pau Kolon as pastor to preach, to teach, and oversee the ministry of the church in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Pro Pastor Pau Kuthang. In recognition and by virtue of the power and authority vested in me, I do hereby ordain Mr. Pau Kothang as pastor to preach, teach, and oversee the ministry of the church in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Pro Pastor S. Manglem. In recognition and by virtue of the power and authority vested in me, I do hereby ordain Mr. S. Manglim as pastor to preach, teach, and oversee the ministry of the church in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Pro Pastor Padma Bhattarai. In recognition and by virtue of the power and authority vested in me, I do hereby ordain Padma Bhattarai as pastor to preach, teach, and oversee the ministry of the church in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Tua hi gaun a pina hong hiting a hin area pasal ho. Zo se chu anaki go su kai ding in kain het sa we. The gaun hi cha minister la timin an a piding hintin ama sa pending in pro pastor ne kho ke sarbung kholmon pastorate area. Bana dingin pro pastor M Pau Kulun. Pastor ho gaun a pi jing la ya pa vui pe ding ho chu gon tup sa na ki gong ding ka het sawe
abanin pro pastor pau khuthang Pastor S. Manglem Oya Kami Singh Pastor Kami Singh Abana dingin na pi dingin pastor thangkulal silanga yung pi nakigol pi la phante Pastor Padma Batarai Abana hi certificate pi do na kung hidinga hiin certificate le thilpi ho office lama kun ho zong in pi thadi hintin ama sa penin certificate simdo na hinaing katim pastor ordination certificate having been elected by the ECA assembly and having shown remarkable maturity and proficiency in discharging his call to Christian ministry, and having obtained satisfactory result in the pastoral ministry examination. L. Nekhow, resident of Kesarbung, is publicly solemnly ordained as pastor in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit on this day of the 28th February 2021 at Jalanmun ECA Church on the occasion of the 69th Annual Assembly. In testimony whereof this certificate is ordination is given to him for the pastoral ministry in the church to shepherd with love, honor, and authority, and to perform any other duties that may be
specified in the Constitution and Pastoral Handbook of the Church. The Good Shepherd gives his life for the sheep. John 10:11. Signed Executive Secretary, signed Ordination Minister, signed Executive Chairman. Certificate ladingin Pastor Ne Khoho. Banin Pastor M. Pau Khulun. Pastor Pau Khothang. Pastor S. Manglem. Pastor Padma Bhattarai. Tuahi Ministerlin tàu pi na ahin nei ding a hi in ichiu ting le thil pi pi ding ho chu ki go sa anom ding in khan het sa ve. Pathin hinga tau pi na nei ti ve tau ve te. Wan le si le asunga thil zo si si ma ke ho in si mu ba. Dunia Pat kidang tale alhachan na tong ding sim do the na dinga to gun program ki gung ho ei del zui sa the wa pa pathin nang ma ne hi ji in namin thing thang vai na ko ma ki pa thu ka se na he ingzing ka pau pathin tu ni hin na leng ga ma na to khom pi ding in ding le na leng gam ke le na ding le nang mi nang ma min chai an na dinga Naleng gama kalsung dinga mi nga tu ni ahi pastor nam de nakanei theji unjong ka kipa no ko ma kipa thu ka se ve na hi amo hozo se apin wa pa na nangin idam lu dam na nahin pi a ngai tu na za chum chum na hin pi a ing le tu a hi naleng gam ke le na dinga kipi do theya ting le ain ko adam na ho ting le ain ko man na ho athep na ho Nalengam chal na dinga hin pido a tunia hi nalengam chal na dinga panla thei dinga ahong ki sa do thei ta ji unjong na ko ma ki pa thu ka se vina hi tuni hin ata san ding danu le obunga ding hian lang nang man na ko na hian lang na sol na hi jong le akita ding danu le na thu nga ya ako sa ding danu amo hon jong ain pong do veti ke he jin jong na min thing kan thangwa ki ni na hi Ingzing ka pau pathin ama hozo sihin nalengam ke len na dingin ahong kipida ovin asan na za chum chum tam ta hin tu tingule nang man na ko na le na ko na ki pa naw le thu ha ta dinga ko na achan na pa chu ai mil thei ji vin hi chun atha tha gel do sa din na ko makan taw pi na hi asan na hun ni jong le nang ma ako pa chun na din pi hi in ding le na pi hi ti he sa ding nin ko na ko ma kong taw ki ni na hi ding leng singapore pathin mo ho zo se mo pu na za chom nei ding a hi vin ECS nga tong ding lo yang omin ting le culture sa tong ding lo yang omin hi jong le pakai ato namun chi over nanga ding ami phachum a hi chi over hobunga ding ami phachum a hi chi over elamun na kun na le e alasam ling lel ho til kho tu apan jing the na divin ama ho jong tidam ludam na lung thim dam na pe jing din na ko makan taw pi na hi tuni hin na minin kan nam den ovin kan sol da ovin ye chun nangin masang lama nangin pui hoya kai hoi din na ko makan taw pi ki no vin na hi in ka pau pathin tuni hin ama ho ta sa alung gel angai tu na ho zo se hi
atha ben na kun kan hlan to in hi nangin phat hong lung ding pha na mang cha a kai hoi zo ding in le eng le ka hoi ta so the ding a ki thu pi ding in e hu hinga pakai jesu minin ka ta bin hi amen ding danun tin adin nawa pa vui opi dingin ama sa penin Central Women Department ise kahin kowe abana ni ki gong dingin Molnom area Women Department Minister ho le team ho jong cha sai sai na mili nei vin hung ting leo chun ke pa omin te pakai la cha minister ho na ho jong hung tin thawin lang pa vui pe ding hi tu a hung ki sim la ho a hi in aban bana hung ki la jing leo chun ke pa omin te Molnom area nu te ho Molnom area nu te zo le pa thang sei le anh sumi te ho youth secretary pa on nai phei jep na la yo nang na ka lo ding da ne bana dingin pa thang sei le anh sumi ama ho zo le pu khai pau le anh sumi te ho pu khai pau le anh sumi zo ting le pa let kwen kusung kutul hau sa pu le anh sumi te ho pa let kwen le anh sumi ma ho zo le achai na na ki gong dingin Zalen Mun Asia Church pastor ordination cc na pi ujong lai jing e thalam de pui kutul hau bung ni chan chu hin tin tuin pasal ho sisin tong namun na ki zo thei tawe
kipa omin pathin ma puina zala pastor ho ordination program nawa ta chai the om ji in pathin thangwa na ipivin minister ho iga din do sa uchu kim khat thilpi minister ho adinga kigong lo ho adinga ha sathim isa diwahin hizongle ama ho zala tunia he pakai kyal ngoi putha inei wa hina a thilpi pi hon ahum thei hon kipa pi hi tivin minister ho I hom zo lo wa yong le minister ho adin no mo isa lo diu tuni hi ei ho zala ama ho hi pathin mina lo pina chang a hi ji wa chu iga tin pi diu I dei sa ji a hung kitin sa hi azoting le upa a hi ting jong le minister hon itin pi ki diu pakai mina tip na kain le tu hin eke gon zo ta wa hi le ordination ani na upa ordination kin thing tong dingin pathin pi na to program la dingin vice chairman pa phat ka hin pi na hi amasapenin pathin ho bung sunga pathin kyang ngoi ho jing tup ding be tup ding upa ordination bol the dinga pathe bu pau pathin amasapenin thangba nei pi win hi dunia ordination I bol ding upa ho hi ise ho bung dan dong zuya pathin le ho bung mi pi te de sa na changa then do ho so tiếng là hậu bung upa or exam hin bola lol hin nei nia probationary period kum khat lol hin ta hin mang chaya area hon recommend hin bolu so tiếng le executive min ahin kol chila pha ahin sa assembly in ordination boldinga ahin pi to ho hi win je chun ki pa pi na sang tain ki pa pi win chu yong le Hasam lohela pathin kyal ngoi puding pathin in AP uba tuni ni kwa jong mi somleni zen ordination chang theidinga chansa theidinga zalovin pathin thangwa nei pi win hi to ordination panding hi ta jewin upaho pro upaho jo si hungdingun natin ban nei cha na hung ki gol di win tepna kahin nei kain phundo ho hilanga nungsit in aban bana hundingin pakai miniga ki het sa ovin akhat na hin pro upa holsat wungbu tuila area ani na dinga pro upa zamkhulun pi sejol tuila area athum na dinga pro upa khupkhulin sungsang pasret area pro upa kamboy thianjol sungsang area pro upa khupkhau thangnom jeri area pro upa tiseimang center church headquarter area upa gentinla pro upa gentinlam di phailin lamlui area pro upa haukhulun di phailin lamlui area pro upa seithang thingkang phai lamlui area pro upa thangkhachun mulnum phai mulnum area pro upa lunminthang el thinglang phai guntuining pastorate area pro upa ngamthang em phainum guntuining area ama ho cheng hi tunia pakai kelngoi pudinga ordination ho kain phundo the ho chu hi ve ki pau me tu hin thu do na ka hin nei dinga hin hi che thu do hi pathin anga na kitep naw chule hi che kitep na hi tu ne hung khom lam kai ho zo si chule mi pi ho zo si hi het pi tu hi ve ti hi sumil lawa lungil ta gela hi che kitep na ai lo le hi che thu do hi hin don budingin ka hin ti me ama sapenin Krista hobung lahin amin thing ba choi ding le alo pi na dinga pathin na tong ding hobung upana to chang dinga pathin lagaw thengin sunglama
het sa e ti na ki he nem pro pa holsat gindu Hingi ka kihe ni. pro pa jam khulun Hingi ka kihe ni. pro pa khup kholen Hingi ka kihe ni. pro pa kamboy Hingi ka kihe ni. pro pa khup khohau Hingi ka kihe ni. pro pa ti seimang Hingi ka kihe ni. pro pa ti gentin lam Hingi ka kihe ni. pro pa ho khulun Hingi ka kihe ni. pro pa seithang Hingi ka kihe ni. pro pa thang khachon Hingi ka kihe ni. pro pa lun min thang Hingi ka kihe ni. pro pa ngam thang Hingi ka kihe ni. ki pau me asar oi so ta adu nyung don siat but e. the je un ki pa thu kan sin ani na dinga pathin le khabut thing Genesis apana thu pun do chan hi pathin hulha ku ma hi ti na ta sanem upa holsa pro pa holsat Hingi ka taas ni. pro pa jam khulun Hingi ka taas ni. pro pa khup kholen Hingi ka taas ni. pro pa kamboy Hingi ka taas ni. pro pa khup khohau Hingi ka taas ni. pro pa ti seimang Hingi ka taas ni. pro pa gentin lam Hingi ka taas ni. pro pa ho khulun Hingi ka taas ni. pro pa seithang Hingi ka taas ni. pro pa thang khachon Hingi ka taas ni. pro pa lun min thang Hingi ka taas ni. pro pa ngam thang Hingi ka taas ni. ki pau me abana pathin lagaw mang ho hu do na dinga ngai lu na thu ta na niyem pro pa holsat Hingi ka ni ye. pro pa jam khulun Hingi ka ni ye. pro pa khup kholen Hingi ka ni ye. pro pa kamboy Hingi ka ni ye. pro pa khup khohau Hingi ka ni ye. pro pa ti seimang Hingi ka ni je. pro pa gentin lam Hingi ka ni ye. pro pa ho khulun Hingi ka ni ye. pro pa seithang Hingi ka ni ye. pro pa thang khachon Hingi ka ni ye. pro pa lun min thang Hingi ka ni ye. pro pa ngam thang Hingi ka ni ye. ki pau me achai na dinga na chunga pathinin thuni dinga akoi ho thu na zo ma na nun ding hinam pro pa holsat Hingi zom hingi. pro pa jam khulun Hingi zom hingi. pro pa khup kholen Hingi zom hingi. pro pa kamboy Hingi zom hingi. pro pa khup khohau Hingi zau hingi. pro pa ti seimang Hingi zom hingi. pro pa gentin lam Hingi zop zingi. upra ho khulun Hingi zom hingi. pro pa seithang Hingi zom hingi. pro pa thang khachon Hingi zom hingi. pro pa lun min thang Hingi zom hingi. pro upa ngam thang Hingi zom hingi. ki pau me to hi ordination phat nam den na phat chuin la di wa hin ibol ngai ba ba ngwin pakai la chau pa ho zo si hung ding hi tin ichi zo tiang zale khut ngap nai nei phat tiang la na hon zong ichalam sa ngai khut na hin za diu chule moderator pu upa zel hung dim chule chairman executive chairman upa demang kyo thumin khut ngap na kai nei di wa hi akan na dinga pro upa holsat upa ho zo sian na ding tau te pro upa holsat nangin pato sapato lagaw thing minin hobung upana to hi tong dingin kunay na changin amen ipa amin abana pro upa jam khulun pro upa jam khulun nangin pato sapato lagaw thing minin hobung upana to hi tong dingin kunay na changin amen pro upa khup kholen pro upa khup kulin nangin pato sapato lagaw thing minin hobung upana to hi
tong dingin tunay na changin. Amen. Pro Upa Kamboy, Pro pa kamboy nangin pato sa pato lagaw ting minin hubung upan na to hi tong dingin tunay na changin. Amen. Pro Upa Kukhaw, Pro pa kukaw nangin pato sa pato lagaw ting minin hubung upan na to hi tong dingin tunay na changin. Amen. Pro Upa Tisay Mang, Pro pati simang nangin pato sa pato lagaw ting minin hubung upan na to hi tong dingin tunay na changin. Amen. Pro Upa Gentinlam, Pro pagentin lam nangin pato sa pato lagaw ting minin hubung upan na to hi tong dingin tunay na changin. Amen. Pro Upa Haukulun, Pro pa haukulun nangin pato sa pato lagaw ting minin hubung upan na to hi tong dingin tunay na changin. Amen. Pro Upa Setang, Pro pa say thang nangin pato sa pato lagaw ting minin hubung upan na to hi tong dingin tunay na changin. Amen. Pro Upa Thangkuchun, Pro pa thang kuchon nangin pato sa pato lagaw ting minin hubung upan na to hi tong dingin tunay na changin. Amen. Pro Upa Lunmintang, Pro pa lun mintang nangin pato sa pato lagaw ting minin hubung upan na to hi tong dingin tunay na changin. Amen. Pro Upa Ngamthang, Pro pa ngamthang nangin pato sa pato lagaw ting minin hubung upan na to hi tong dingin tunay na changin. Amen. Kipam Se Yingin, Tua Orden Kipol Hohi, Gaun Api Na, Kung Kineding Ahiin. Aban Hong Kowing Katin, Hite Gaun Api Ding Ahin, area ho, inakigin piwin lang. Lungsetin, akan na, tuila area ko na, upa holsat, hilang Upa ho taw le. Mungkin lo leo ki paminti area ho mi upa ho choy na topi win lang tuila area ko na upa hol sat gown api dingin area ho pastor lam kai ho ka devin ama lo le tuila area ma ako na upa jam khulun ama hungi payintin tuna hi area izalum kana kuna pasur ko hi film ti chu anvele utun phadidan ewe afel hoin gan thethena in api dung hin gaun api jing lai wa abana ding hon I gaun ho cha hon san koi hi ti vin ki tu nam aban ho aji par ho ve tu san abana dingin pro upa zam khulun nek sading gunsan in pimentin abana upa zam khulun
abana tingin upa khukhulen songsang pastorate area kun hintin chule upa kamboy mini kinalai hebe Kodi kinobe ngai samhi nanti ipam le yengen abana upa khukhulen iga kowe abana na ki gong digin upa kamboy sungsang pastorate area mama hui de he upa khukhulen bana upa kamboy upa kamboy kinobe se lovin thu se na jong lo hi ji in nom ta ki go hi ti bin upa kamboy pana ding upa ku phau deri pastorate area kun hungi de hi in area kun san leu tun ki pa minte Kipam le yengen abana dingen upa ku khau singsit jeri pastorate area kun e pasol limang akitu piding area kuna upa hom loham abana na ki gong digin upati semang headquarter pastorate area hui de hitae chom chakhat khat naga din khom walim naga kila ochu phalpi ni hibe yi pari ya chu kai khil the hin ananui sa diu lai jo hunarwas che kit ya nante abana dingin upati semang headquarter area kun enen ki gon pi winten
upa ti simang bana dingin upa gen tinlam lanului pasret area kuni e kipam le jingin abana dingin upa gen tinlam abana dingin upa haklun gonsanin umpiwintin lanului area kuna himini hungi kiting ahibe lim naga kila jak thiwe upa khulun ama hoi thakana kila di hivedim upa khulun bana dingin upa seithang lanului area akun mama he ama ho mi thumi lanului area kun ai je ven lim dong hi thakana hum kila ding hi vinte upa seithang kipam the jingin upa thang ko chun next adingen mulnum pasret area ko ni e upa thang ko chun hi mulnum area ko ni e aba na dingin upalun min thang gunsan inom pi wintin atai nehi upangam thang guntuining area pasul mama he kipamin abana upalun min thang guntuining pasret area kun he atai na jong hi upangam thang guntuining area kun mama hi je na ma ho jong hi thakana lim kiladi hi win hi che yo tiang le
certificate pi do nan enjoy pai ding a hi e abana zong atai na zong etan upangam thang kipam ta chu isia khang thua long anom be hin tin tu chunga Yesu Christa se yu som na ni ho da na upa som ni olden iga bol the hi pathin thangwa lo the hi pu we lim hung kilawin tin chu jo ting le olden minister in certificate pi do na ai nei ding ai e to hi certificate pi do nei nei diu hin it's a certificate hi assembly moderator upaje thung di minei pe do piun tin chuting le gi pen hi le executive chairman upadem mangin ei pi do pi dingo hi certificate sim do na hin nei nge upate ni lam hin hung ding ding kain ti me elder ordination certificate having been elected by the congregation amasapene je in a commune hi Vungbu ECA Church and having been deemed qualified to be the church elder after careful assessment of his Christian experience and involvement in Christian ministries. Elder Holsat, resident of Vungbu village, is publicly ordained as a church elder. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. In testimony whereof, this certificate of ordination is given to him on this day, the 20th February 2021, at Zelen Moon ECA Church, on the occasion of the 69th Annual Assembly ECA. The Good Shepherd gives his life for the sheep. John Bungsom Changsom Lakat. Sign hin bol hi, Executive Secretary hin, Executive Chairman hin, chale Ordination Minister hi. It's a certificate ipi do ding hi. Pathin kel ngoi ho, ching tup dinga. Pathin thau nu hi now. Mel chi na hi jing ding le, pathin man cha phai jing dingin. Pathinin certificate ho hi pathibu pi tau hen. Tuin pi do nei nei di wai tai. upahol sa certificate nala jo ti mule hilang ma kun izwana ki gol bang ki gol dingen iga ki ti moven abana upa zam kholun upa zam kholun bana dingen upa khub kholen upa khub kholen bana dingen upa kamboy
upa kamboya bana dingin upa kuphau singsit upa ti semang upa gentinlam upa gentinlam bana dingin upa haukulun upa kulun bana dingin upa seithang upa seithang bana dingin upa thangkuchun upa thangkuchun bana dingin upa lunminthang upa lunmin thang bana dingin achai na jong ahitain upa ngam thang tu ahi ite am kitai le minister ko na ma ho adinga taw na ahin manding aban isudjok na lai ding e pagkain nang mapatay na buhen na jinghen pagkain na chunga na amay va in na salva jinghen nang ma na lungsit jinghen pagkain na chunga na chung changhin ve jinghen lang nang ma chamna na pe jinghen pathin hinga taw na niuti lopi chung nung kapaw pathin na lungsit na napatay na ni chanuba tuni ni ko halo lel hasam kahiu hitam katilai bazong nalungsit na napathe na ni chan jingwa ni umpi jingwa ni pui hoi jing zalwin ade senin tuni hin nakyang ngoi puding mi somle ni zen pakai namde na pethia napathe na ka achahin lopi ka sabe sewin pakai nako makipathu se na minting ka inthang bo nahi pakai nangin na hubung na ngai lut na zala hin nangin nalacan na tong ding nakyang ngui puding he hasam lehela nangin nipi jingwai ti kabin hicho zalong hin na kong kipa thukan se nahi tunin ka pau pathin nalachati halo talhasam tai jong lebang nalachati ho namden na ding hin kutkain langobin kutkain ngamubin na thu te ho panin namden na te ho kaga bolovin hichi kabol thei sunu le ka to thei sunu chai tai ai la pa ka hi che khela thil bol thei pathin nang ma tunin ka ngai ben ka hin ko na hi hi che nam de na hi nang ma nam de hian lang nala che te ho khut thing lo le hat lo hi pa kai nang ma khut that nang ma khut thil iza kai bol thei khut chun nang in nan nam de na hi zoding in nang in na thil bol thei hin surang in tin na hi nga kong tau na hi kadai sanaw tu cheng kain se ho zo se jong ama hole in sung mi te ho zo se adinga nang ma phathei bo na tam ta chan the na diwa nang ma umpi leven bit a chan naw hi thei ding khoma nakam sunga ko na thu pot banga thil bol thei ta nei sim pi dingun jong nei nga kong taw na hi pakai tu ni na la chate ho mi som le ni ho hi nang ma la chanahin to na diwa hin na pan pi na kain thum pi wen kong taw na hi nang mala chana to na wa pakai anum jing atu dingu kata san pun hasan na chum atu dingu hin ai lo mi ho dem sit sei sin na pha jong atu dingu hi ti kata sanwin ai pakai hoilai manom hen anum mun ta hen a san na mun hi ta jong le tu ni hin na thil bol theina nangin na thuma tha na to nangin na lon pi jinga lagawa na su dim jing dingin jong na hinga kong taw na hi nala cha devinin hasan na chung na tu a thi jeng ding din muna lai za jong nang malam via nang aki suhana agal te ho nung de la azo bangin tuni ni kwa nam de na chang ho zo sin jong pakai nang aki suhana hasan ni ko gen the ni ko jengang nang aki suhana
hang san ta malam chon pe the dinga nang ba tha thil bol the na angai cha na hi pakai nangin subul hit pe dingin ama ho zo sa dingin nehinga kong tao na hi ain sung mi te ho zo se jong pakai nangin umpin lang ki thu pin lang phathei boin lang hichana la chate ho zo sa dinga suhat mo tu ham ai lo le sumol pho tu ham ai lo le sulhasam tu hi zalova azia chate ho zo se jong pakai ama ho dinga ha lo ko mo va suhat tu pan pi tu pha ai lo le kiloi pi pha hi jing thei dinga nang ma man cha phai dingin nangin ai sung mi te ho zo seong phathei boin tin ne nga kong tao na hi pakai tu nya ka bol ka to ho zo se chungai nang ma lo pi na changin lang na phathei na tu nya na la chadinga o nam de na ho le tu nya hong khom mi pi ho zo se ding hin nei pe ventin namin thang ba pumin pakai je sum na ni nga kong tao hi amen. Minister Kim Ho Jong ika din pi jing ventin tu a hi ho bung ho aku na thil pi phat a hi in akan na ding a hin Central Women Department ho abana molnum tule Pathang si and family tule pa khai pau ADC chairman le insumi te tule pa le khaw and family tin talen mun isi church akan na ding Women Department Central Committee ho iga ko we abana dingin Molnum area Women Department Molnum Pasret area Women Department ho ajawa dingin pa thangse le insumi te ho gunsan in umpi wintin Molnum Pasret area Women Department ho iga kowe ama ho kita yading pa thangse and family ho gunsan in umpi wintin kipam the jingin patin thangwa ni ga pevin pa thangsi and family in sujab ding hinte pa thangsi and family abana ding pu khai pau ADC chairman le aban pa thangsi and family home ki tai ting le pa thangsi and family home ki tai ting le pu khai pau le insumi te ho hung hi win tin kino be daw tin pu khai pau ADCC chairman ama ho kitaile palet khen kotul ho house pule insumi te ho good son in umpi wintin atay na hin dalian mon isya church ho oh palet khen le insumi te tu pasro bo hi in atay na hin dalian mon isya church ho Saraigat Community Church ho tua hi akotul hubung ho hi bin abana ala sahi Saraigat Community Church ho hitanahi kita ding hitain zam ta minister ho hellang
chule tuin ka ordin tang ho itu now all I got kilo TV dante occupy upa ordination kin lopi ta ei to ha pi u lamkai ho minister ho chunga pakai min ki pa thui sevin tuhin abana upa la lutna le tau pi na ti program khat kai heng lu novin hi chekin mangdingen executive secretary reverend GK Sima ama iko vina hi obung pa khat la lut na kin nei ding hi in upa khai do tu a hi membership hi Asia Church em sungil Asia Church membership nei hi in ama he lam hinong ding ye le phan te ting le area pastorin gaun unga pi henlang upa khuk thang vice chairman ipa thilpi ga pinu movin si hi ama hi KCC hobung upa ordination na chang hi in omna hobung langa kun le ria langa kunin executive committee a thu hong lu din akisi komin laludin pakisain assembly a approved dingin akipitovin 69 annual assembly in ECA hobung upakana laludingin an phasa to kilonin dunia panin ECA hobung upakat ai taiti kan phum da inahi ting le ECA dan le moldung zuya ichi now hobung pa to ding le sanding dol chu dunia panahi changding a hetai ti jong kan se thakin na lai nai ichi chu tuni hin assembly thulu na het pi na le la lu no hi ti hen nan dunia hong khom ho zo se hin ti khut jit lam chi ga tung hi ti ve pa me tau pi na ne hi ti vin
pathin hinga tauna anene hitive van le leisil le asunga thilzo sisima ke hoi simuwa tuni chana hinadam nei piwa pa pathin namin thing thangwai na ko maki pa thu ka se ki no vina hi pakai hin jing pau pathin tuni hin to kompi dinga upa lalut nakina to kompi khai do zong isi hobung upa khat hidinga tunia hi lalut na om thei ta ji in amazalin namin thing kan thangwa ina hi nagam kelin na ding hin pakai aman zong apachi sahin ko atam ta na to do zong min tin he zong le tu apa na zong hi hat zo le phazo a to thei na ding in tidam ludam na ting le ta sadam thei na ho lung thim dam na ho pidin na ko makan tau pi na hi ting leng singapore pathin tunihin ama kan la lut no to kilhana hin am na ho bunga zong ta sale hagawa mi ho adinga phachum pi the ho bung upa hi a lungmon lamon na lutu pat ho bung upa hi the na dingin nangin lungsi tamaya ta sale hagawa angai chat pi jom pe din na ko makan tau pi na hi hin son na dang na pi a ding le mi ho til kho the na ding le mi ho lamon the na dinga ongei osungei lunggel ngai tu na ho pi jing din na ko makan tau pi na hi ding leng singapore pathin masang langa ise hobung chin na to kitu a hobung upa na hen to theding ho zo siangan to ding ting le kipa ta le lung lai sela to the na ding in nangin ama langa poi mo ho pi jom pe din kan tau pi ki na lai na hi tuni hin ma ta sa alunggel ngai tu na ho zo si atha be na ko na kan hlan doi na hi azia cha ten sungmi teang nang phat the na bu a amo pu na ho hobung upa khat hi na a veton ta hin ko amana ting le naleng ga ma dinga mi phachum ta ai the dinga sim din na ko makan tau pi kin na lai na hi lo pi na che nang ma chang za dingin athi san man lutang hlat do e hu hinga pakai je sumin ka taw na hi amen upa pu chu ada minister patona dingin tin central women department pa hui opina hinne le ki pa aumente upahol a to the tai yo le ki pa omen program hi ake khat ichi la thei ta bin tu hin abana ep zong le tu ni a 69 annual assembly imannawa isi adinga executive chairman hi in greeting message le ki pa thil pi ho kin neu khat tong ding in aba phat kan pi masapinin tabang phat pha epio pathin ka thang va in ise no assembly somgup la ko channa tuing ka hungkai khom ho de in retired senior pastor ho upo ho melmun amin chule atong jinglai pastor ho nang upo ho nang pakai tha cho zo sile king la ka nga hubung da nga pana hung reverend pastor ho pakai tha cho ai tan lang tunia zamta to khom pi ho chule tunia pastor le upa ordination chang ho an lang ai di sana pakai lengam na to na dam sela hin mulso atunia tilang sai na lam kai ma so ho pastor ho lo po ho ajite ho to khom thea diao chule sa la nga ho zo si nunga gol lang jong le na bon chawin assembly chairman hin in jesu christa minin lim na to ka janaw sibai kan pi masapin na he chikala introduction thamchar ka bol nomin miyosi ki bol do puntin bol thingan chang chui jong le tuni hobung ke khop na hi kilhanin mi hi te se kilo wang lang ba to khun ke thi be hin ka ba le former executive director Renti Janghun len ni piang ka bonu se ten din pio pa lang khon omin ki pa pina khol ka biang unte
ECA KCA khang thusima khanga director secretary pusot pin jong hi in tunia chatyo naute ho ki khopna ning bal ha PJ bin ki pa thu kan phongin ahin tunin ordination ding ji hin amalama ton ho jo se kila don hele lam kai ho to na ti om the pun delegate ho le upo ho pastor ho thamkhat ahi in ji chu ini ha tim divin ngai dam kan thu min aban ki le ven sat khotang ka amun se ten tanga kon pan kho jong tung tiam bo mi tam ti ma jong mi ma so tunia hu om hoi lung in ko te ham le lung dam amin ki pa amin lung hal jong amin pa chong ki pa thu kan phongin in to pian lang aban ki le reverend su khulun lung se tenin hinaloham oi na ko hiam mi rom ma so ta window ta ba kom sanam ji in reflection chi mai chu he thi in reverend su khulun ma jong mission langa so ta chairman na pu piu le lam kai ma sa ma jong tunin za na chang retire mi ma sa ho tam ta la a ka amu ho chu hi in no jo si le in sumi chu le amin ka hin pha lo tam ta dang min tin reverend hun jangam jang ame tin kang kam lu se tam le pa ya mo reverend hun jangam umam am le pa chu asra jang na ba me tin si pi wo umam na chi ki khat jang tan tin au me ti chu secretary pa in thung ki pison so na panan hen hin jong le chu tan tin nom jong le jol all hin tin tu la dang ho a hi in cho jo si chungang ki pa thu ka phongin tuni hin e ho chu ani ngani tawin e hu pum mi jong le pathin na ton lengam na ton na chum cha me jin ren thin jang molum Christian church sa pan ma jong habin din pyo jang pamin ma ko ma he si mom lo hin hu pum dang he ta ki cha lo ding ilung han na jong ki pa nang ban se se the hi in ye cha mother church ECA tho ve chule adang senior pastor upo ho phun do tinga kilom tamta kan phun lo yamin kanung thimin ka phong nomin pha so de jin piang le no ho jo si chunga tuni na cha te ho na naw te ho na ho kunung jui ho na to nong ba la hi na lung dam naw jong min tin apamo jong min tin ipi jong le ning up na chung ba hin amin kan pha jong kan pha lo ho jo si lam kai ma so chon ki pa thu kan phong ne he chun tunia hin yo le secretary dang si ding am jong le se nan tin adin yo hi tua hi nilha lang len janla secretary ga na ni cha ke chu pa ho pastor order hone ki pu the lo diu tun la hi phata cha ki achen de chan ding next Sunday le tarik se gi nilo hone ki bai thun diu he ti announce na bolin executive secretary in chule chu ei pau he hon phaten juinan ti ti ka ki nemin ai wa nga hi an ki gur saw he tan bong jong wo jong tha sai tan ai thei ta poi ti yum ki jivin ai piong le ne ha le kim ta loading jivin ne ha ke pa thu sia si da ki lom hi jong le dunia adin masang lai thu sim ho ei niaw lai ei khwet lai ya ki bon ho ti gel le pathin i lung set vin masang lai chu mi ngaung ki golding khat pa in pon jong pa bu ya po jo lo khat pa keu thana ami thi ki thi jong pha jong no me nu ti wa ki se se lo ha he de vin tin ayong la tunin ke bang chanin tanggolin adin center women department committee ho hi in chule molnum area women department committee ho an lang chule adin bangse gas agency te pa sei boile nu ki kim boy hi in chuban ki le jalen mun ho sate a hi in jalen mun ho bung hi in chule kapa kai pau MDC chairman pur le in sumi te hi bin chule Saraigat Community Church Guwahati amon hi bin tuni pastor ordinary chule upo ordination chung changa thilpha phata cha kitup ta lom ta in bor PJ bin si ne lang ne na anai gam lam lohela ki pangchara din bor PJ bin no jo si chong ki pa thu kan phong ne he chon jahin ki pa thilpe neu cha ega bornom bin tunia ordination minister te ni lungset tain adin ordination Mr. Pastor lapa executive secretary wan lang chi moderator khon apanin jana in ipun nampul ka hing silpi ule ki pamintin
aban kin le mani ding dan tin upa o ordination minister ren pauza thang GD wala vice chairman jong le general director ECCI ma yang pun kan sil pivintin akiselo wanga limnin la kanu takaga din khom dano hin ki pamin mani ne to pivintin chun twin ka pathen wa chala sai ko M Sungir Church Square holung set tain lam kai khat huan lang ti moderator pam skin Sungir hoi ya he ga ki call to do mo sa he Sungir hoi ken petang kating pathen wa chai langai ta ning sa pi jevin ti pa mana pa basana pa pun dona kan pi hintin chukil le khat conductor koma phat ka thum num chu assembly dang dang hin ho hi ECCI tia kiloi khom hi win ikhan ECCI langa tong jing lai ho in banner ECCI ya jaw pui ikhat jong num mo sa dan phung do wer kit la pata ki yaw sa ding ai tai song gup la ko jaw pui tia num mo so upo cây vợ đi ngô họ kỹ lệ xóm sinh giàu xã đôi tai yang lệ tức cái lần chun ấy họ ECCI noya ba khát hi jiu chun ni dang phat nangin general director hi greeting message speeding in Sunday jingka ke khop le ko jivin tunia hai ka kowa ka bui pi ngai lo ei mo ho sumi mama hitan tunin reverend paul thang executive vice chairman in mulovin to ahung din apa na he general director ECCI mi nai le bat diu I ho mi ai bat lo diu win ama in greeting chom cha ni dang phat dangai chi ngai hin ya tunia I hoi tai ta ka silong chi kilom lo hin ei mo ho jang lo han tun hin ECCI general director greeting message pitting in ken phat hin person in kating achai na nil ha ting jong le bon chawa ki khom ding le ECA KCA hi apa chi naw ngai na tuilo le tun lai special mess common mess kiti khat langan mu la pate ho family a chule chlanga ordination tha ho jo si chule khusung church committee ho jo si jaw na in bol jil chu ni ha le mi a ne chi jong le ho special mess a jaw so ke ding le ni ha long ki khom so ke ding in pakai min kan tiam win to in pada to ni thimin tin GD phat nim ping kate amasa penin hichetawang phat pha phat lem changi gun pia u chairman hin chule lamkai hozo si chunga pakai minin ki pa thu kan sein somgup le ko chan na ECA annual assembly moderator hin executive chairman executive secretary executive committee hole muntin gamtin ako na hungkal sung vai hom lamkai ho member hozo si le mi pi ho zo si na bon chawin ECCI pumpi thalengin pakai minin chibai kain bole pathinin phathe ibu zalowin ECCI hi hungki phu do akun hin lamkai pha pathinin ei pi zalowin tunin ni chan ge hin ikiloi khom naw ya ma chal jing thein pathin ka thangbai na hi tu din mun hin hobungu ina kiloi khom win pau chung thong in hi win a hin la ki paum ta khat chu pau chung tho hi jong lew hen e ho hin ki dai dan na lo ki ngai lu na pum khat hi naw ho bung khat hi naw pa hi a ta in alien jingen mi pi hon jong hi che lunggel chu inei jing thei pau hi ECCI i ham ho bung ho i ham phat naw lien ta hin ka hen ECCI zalin pathin ka thang bain chule ECCI hi presbytery dang hon anazaleo zong ako pun ahin la kamu dan hin ECCI hong ki pu do ako na hi ECA te hi lamkai ina hi bin apui tu pen ani tu hi na chang pen ti ding khop hil hin iza kai hen pan ina la bin general secretary masa pen jong reverend ke sing sun hin subana anexa thi chan gia lamkai hin tu ki chu reverend dr doza pau te holo hong hi ki ne iche jowin jong reverend lb ngam tunin jong hongin ama jong hin mission director ho general director ho to mun ho mo pun ho cha na pu ki ne i cho jing jong hi lovin tu din mon hin even na hi le ho bung ho jong hin ECA te dana
vet pi nào chan jong hi khop hil hin nei tu hi na hi I chang theu be na hi le tunin I se ho bung lam kai ho mi pi ho zo se chung a jong pakai minin ke pa thu kan sein ECCI hi I ho ECA10 I ha panova lunggel ngai to na pha phai pi uwa thale jung I sian naw wa le ECCI hi dam jing ding hing jing ding hat jing ding a hi ti pa hi ka sei no min chule phat chi ta sa jong hin office lama ka hin to hin file lui ho tam ta ho jong hi ka hin ben atu sim ho jong ka hin sim a hi le lam kai ma so ho ilam kai ho di a e ho isi sunga lam kai hon til pha tam ta na bol do ho jong record na ho kamu in ka het kha lo til tam ta jong ka he in adi in tu chung jing in jong ka ki pa na ma chu e hon ning ku ma chun office na tong ho director ho hi secretary ti tau te ti ho chan gi jong in a bol win assembly ho thu pa se hi jing go lovin so le constitution ho chan gi jong in a theng win ai lai che chu le ki ding ti ho jong chu thil hi thei lo din mun to bang a hi ti chu a ki hai pun ai la lam kai ho ilung let now ai lo le isi sa I ngai lu now igel ho now le ikiloi khompi ho pung dang ho to iki pung khat diu dei be se na ji in hi cho thulu na ho hi lo le ilung gel sau ichi pi sau jong chu phi a ahung ki taw na ahung ki thum na ho iga san the ho hi thu pi ka sa in ilung pi hol naw I phat naw I hong phal naw I thil phapol naw hi pathinin mang chan ten isi saya ding a hi ha na le kitun do na so le ki loi khom na ba jong ki pum khat na sa ta mai ông be che ding hi ka kinep na len ta mai ka hin phungin so le lam kai ho chung a jong vai hom lam kai ho chung au ka ki pa na thu isi sai thalengin ka hin phungin na hi tunin pastor ordination in evin so le upa orden tam ta in ki novin ichijing go hilovin in kholum ke ya pension chan gya pathin lachana hin tong the lam kai ho mel kamu in ka ki pa in ama ho zalin pathin ka thang bai na hi adesen in pension chan ge hin tong the ho hi thu pi ka san gimgen the na adi atu khanga worker ho hi pastor ma so ho hi na se jibin worker tu la khanga worker ho bang hi officer mo mo na hi ta ve ti jibin keong ka neu la ya ka na mu chu I pastor ho gen the dan chu un vai ki pu wa bil an na cho no hi tu khangin bang pastor hon hi che din mun so ki bol ta pun area I vilai yong le garia a ki chi a ki vil hi ta ka gele nei le lam kai ho hi za ka san za bol ta hi vin so ya ta hi ve ti hi ka mu da na hin ki che chan nei pui pau pathin jong ka thang vain nang ho zo si lo hing ta maya nei to mul so naw chung hin isi sai lamin jong pi thei bol pi thei na ho din I ma chan ni jong le bang ka ki pa pi thu sang tain ka hin phu ngi ti chu hin tin pathinin I se ho bung phat thei bo jing hen lang ma chal jing hen lang khang to jing hen lang midang ho adinga phat thei kun na hi jing thei ding in pathinin I bon chawin na bon chawin phat thei na bu taw hen ka ki pa I thil pi do na le greeting message ai se pe over executive chairman chunga ke pa thui seven so ki le ECCI general director kuna jong greeting message ho ai se pe ji uvin amba chunga jong ki pa thui seve twin I program abana ana chi ki hitivin pension ding ho vai ha na hi chi hi upa khailun chairman finance committee in ahin manding hi in pastor ahi in chule hobung upa ho ahi in pension ding ho zo si vai ha na aman ahin man zo ting le ama ho wang thum pi na pathin hi nga taw pi na reverend dr t jang ko thangin aman pi ding ahin hi che phat ho zo si jong aman ahin la pai tha ding tu hin pension ding ho vai ha na phat mang ding finance chairman pa phat kain pi na hi
zakai bol ho kilom ta ai bol chai ho hi phale jingin pathini thangwa na he pakai na thisana cho sa hobung phatsok ta hinwa a ta sa kum som gup langa som sagi ai lo yong le na to sung kum som li sunga pathin ke ngoi te ta sanum ta le hinwa khang pastor nga le hobung pa nga tu nya hi ja bol na le het pi na ni dio he program mo chun vai tha na kitinan vai tha na chu hiong ai thona hiong le de sa a ja bol na le ki pa pi na ni dio he tu ni hin ama ho hin thu sim tam ta ni yun tin ki pastor ho yu pa ho hin ha sa na ja chom chom ai lo le pathin na hin to na wa ki man cha na wa shading tam ta ni yun te che ho chu tu ni na ma ho pa ni ngai la thei po win phamoi sa win chu tieng le ai nei pi ho he pastor nu upanu ho he ki pa pi win ai chu ma ho ja la hi pakai tha cha pu ho hin kal sung thei wa na to thei he ti hi tu jing ka hin atha hin tu ni ni khoi na gel do ki tin hi chun pastor nu ho upanu ho nó họ ra là hi bác cái thật ra họ hin tu chân là hin nã tọt theo tí ta san ra luôn nó họ ra lên bát hi thằng vợ he tuần giống hạ panin pang là lại dun lăng tua he isen đi vai hạ nó nông he anh tọt hi tua cái trái hi pon retirement hom poi bát hi nó tọt retirement cái tiệm pon hi dễ chun anh tọt hi chỉ giống jing đỉnh đam sunga chỉ giống jing để tí isen vai hạ na he ale ikiman cha de danu hiti hin phong lang katin chidung zu ya chui chi diu he khat khata hi kahin ko da astis langa hi hong diu ahung sungo wa he ama ho biodata tham khat khat kahin phon do ding chilanga hi ama ho ya aji te ho ja hong ki gol diu mi hi atam thimo wa hele asar hon in ki thopi wintin aki gol de dano chuteng le ki pathil pe he hiti hin na bol hitin pastor ho he tunia ja bol na pon sil nam pon khat che sil pi diu hin chun in a vai lun na diu hi dangka sang som che ipe diu hi chu chu ahin pe ding hon aji te khudai pi diu he het mi lo diu chu ta le cha he diu khat chu reverend lb ngam he bel khat hong ki peding he ye chu ex executive committee hi na a member hi na chu chu hong ki bol de hin chu ada hon ina he thim divin ti mun he aba na upa ho he certificate khat che in pi wa chu teng le ja bol na pon sil sil pi wa chu ta bang ma chu dang ka sang som che in vai lu na diu pi diu he che hin pe do ding chun pastor ho sin pe ding chun assembly moderator itimun pastor ho sin pe do ding chun assembly moderator itimun chuteng le upa ho in pe do ding in executive chairman mani nei na ki gin pi ding timun he abana thil pha bol chu ajawa bol ho chun hin bol jom de hin khat na a women department ni se hon hin bolun tin center a chuteng le women department molnum pastorate area aban le adang aumai le in sundamun tin jo jong seong ki chai tieng le ibon cha wai khudi be diu howin pu ke le wai be diu ha be ai be diu chi jong ki chai chai le tau pe na he reverend doctor tj ho ki na in manding chu chu pha no ki chai pai de tan he tu hin upa ho certificate pi diu chu at in simlang in katin certificate di dan chu hi ti he min hungin tin bat sa na ding in upa hemlal
namun ise hobung thing phai hung ki ding imin che hung ki sun ding ta sa kum som sa gi chan ta sanom ta le gun chu ta a pathin kel ngoi te na hin chin tup na jalin ki pa pi na le pa cha na in nisim som ni liget February 2021 nin asom gup la ko chan na ise kum thun vai hop namun zalen mun ise hobunga hichi mel chi na he ka hin pi we upa vai hom them ho upa vai hom them ho thulam le mi lama pon pana gunchu ho chu pon pana gunchu ho chu azat nia gin la jan hen First Timothy bunga chang som sagi signature executive secretary hin signature executive chairman chu certificate pi do diu pa cho he to nama ho khat khatin hin ko da angkatin chilam mahin ki masangai hung ki golun tin ki pa thil pi bok thin dingun khatna Reverend LB ngamle inei pi ngono Reverend LB hi kum sang ni le hello kum sang ko som nga som ko me an join hin missionary tin tha an join in category chom man to a general director ECCI jong na to cha yun executive director ECA retire hin ato sung kum som thum le thali hi pathina na to he to jong tom jong jing ding he chilang de ai nong abana Reverend T thangkholet haukip le inep Reverend thangkholet hin sang ko som git la khat February as service na join hin mun som le thuma hin kum som li sung na tong in he tu hin hospital visit hi ama ministry na hin he abana Reverend D lun khune inep pastor nu hoi wa ta hungano le Reverend lun khune he Mars sang ko som git dani na join in mun som ta bang posting na hin kum som thum la ko na tong in he tu song za khupia church pastor hi lai he Reverend pastor thun lai nei pi kim khone hungano Reverend pastor thun he sang ko som git la khat April a chu na join hin tu tha hello lai ding tha April tarikh khat retire ding he ma he kum som li sung pathina hin to he tong jong jing na lai ding ni ti mun he last posting he church pastor center church he abana Reverend ngam sei tu boy la inep pastor nu hainu chilanga hungano Reverend ngam se he February sang o som ge lage an join hin kum som thum la khat tabang he na hin tongin tu hin DTS lecturer hin he tu nu pa ho upa hemlal la inep nem chin el thing phai le mata area round thimin hung ki gol na round thim hung ki gol bo chom khat ding hai bowe upa hemlal he sang ko somgel khana ordain hin kum som thum la ko le hani tabang hin na hin to he pakai la cha hong pang he chun upa do lun inep upanu ning nei kim upa do lun he February sang ko som ko lo ma ordain ai na hin kum som ni langa tabang hi na hin to tai chun upa khaisa lai nei pi phaltin upanu phaltin 2015 na ordination kum sagi sung hin to tai abana upa kam khuthang ai nei pi upanu hoinga upa kam khuthang he 2012 wa chu ordination na hin service kum som tabang hi pakai la cha hong pang hi tai ba na upa thang se khong sai inei pi hi ong thei pon mun gam la hi jin ama ikowun March 2000 a chu ordination ana chang hin
aman kum som ni tabang hi nei lenga le tha le jung senga pakai la sana na to he ama ho cheng ikipa piwin ja bol na ipiwin chule tong jom jing jing dingin pathinin amau pujing ta han ton thilpe ho he assembly moderator hung din do pi han lang chilanga office lama konin pi de ho chu choi ta lewan phante Reven LB angam pun sil hintin envelope hi nei pi pun api ding itiu chu hin se hamil potin certificate ahin ja bolna pun sil ahin envelope ahin upa hemlal envelope cho anh pi khod a hang ki do tin certificate cho upa pu khoda upa do khodun kum som ni langa pakai la sai na pan piu pangjom ji ai tip now he anh pi khoda sat certificate ama khoda ban upa khai sat ading bana upa kam khuthang le NAP hoi nga ading bana upa thang sei upa thang se ko mai vai la nanu mo chu envelope hi ni ko ma phatia thung dinga i vai tha o he tun pa me pu chairman in to pion tin abana thil pha bol he jo ai se bo ban sun jo mo hi tin jo jo siu ki chai tieng le ki pa na khut be dio he khut beng din da ki wong tin dam theina he tiwin khut be he center women department hon hung bolon tin abana area women department molom pastorate area nin sunjamin tin ale molnom pastorate area women department in sunjamun lang ama ho chenga di hi abolno mo ma hele women department molnom pastorate area bana su job the he amlo le ho he Vangsei gas ana dingjing wo hasal he ang le Women department is here. Women department monom pastorate area Vangsei gas na chengo ki pa thui pongun he. Reverend Dr.
DJ hau kip ma hong in tin ama ho jo si wang thum pi na tao na in tin le ki pa le ya bo na vet sa na di bon chan khut na beng ta te le pastor pa pa pi ta ne he มองงาตันนะประเทศนี้พัดไปปีอุบาอะไรกับนี่งาประเทศกูนะอันสังะจะรำกายเตโหอตอนาวประเทศนี้อยู่บุ้งเงินอเตปีกุมจันทงลุ่มเทียมจารุนประเทศเมนเทงทางบ่าวนะฮีตัวนี้บอกแล้วนะพากษาจุสุมปัสสาวะเปียโลหิพากษาแห่เจียงแบงลำหอลำไกลและสีเจียวมินานเตติกแกเดงกีป้าไม่ทราบเห็นตัวนี้นี่เขาเห็นกีป้ามาเจียงุนตัวพาดบอกคนดตัวสีบางจุนริวลตาโตนะงาจงเลวอมอมุนจีอะโอปีดิ้งดอลไอโลเลเตาปีดิ้งดอมเลยจอจะต้องจมเปเลวที่เงี้ยนะอีกในโนมุนปะทินเฮงะตาวตีเองอะรู้ว่าเฮงซิงปะไกปะทินโนเลี้ยงหอเลี้ยงเลี้ยปะไกหอปะไกเฮลัยหงดินนัทสเตปาสระหอเลี้ยอุปหอน้องมันนักกูว่าปะไกนักกูนันดอนบุญนาหาสัตว์เลี้ยจงเลี้ยหบุงนันเตปีกุมหอตรงทุ่มเทียมจารุนปะไกนามินกระทังว่าวในฮีเฮสุเกนเทนิโควะน้องมันนันติลโควะนั่นสุหาจินจงปะไกนามินกระทังว่ากิลในฮีปะไกตัวนี้โคหินเป็นสันไว้ละนักเนีตาเวอามอจงอันนี้พิหอตัวดิ่งขอมาปะกายโอบุงบอลเทจินเก็บปาปินทิลเบกปีเทจิอุนจงนามินกระทังว่าวในเฮปะกายเป็นสนุนนักมันขมูนาตาสารกาวอินสุมิเตจิอุโตนับพัฒนาบุลิงเซตเป็นมหาโจสิดิงกระทุมเปกีรุนเฮอามนามุนว่าปะกายกุยตบังปันปีงายอตงสิงไลหอมูโลนัทุภาษีปีดิ้งห้ำเตาปีดิ้งทิลโคดิ้งอมเล่อมหอโจสิมังสะจมดินหมอดินกระทุมเปกีนุนเฮอมหอปัดโนบุงเล่ตงกำดาทิลพากมหอโจสิจารินอเวลเวลินมินกระทังวากีนุนเฮปากายลงมุงตาจอลดัวอินสุมีเตตนมาโอคมนาตงคมจมเปดิ้งินพัดทีบัวขบวนอมปีดิ้งินทางว่าผมมินปากายสินกระทุมเปจอมเฮอาเมนประเทศบุตรเราจีใบบอลจูฮอลอยจู ฮัลโหลพัดกับกิจมมินตัวเป็นสนอเตาปีนายนี่เตาในนี่ปิวเรียนดักตัวที่จำกระทั่ง Vice Principal Evangelical College of Theology กิปาบัสานในลายเห็นปนขัดหุ่งสันปิวเลยปามินเตกิมินศิลปิยังโหเตชอจังเห็นนุ่งเอาศิลปิแล้วก็กิปาล้อมเตกิปาทุกเกษตรน่าจังจักเกษตรยังเกี่ยวเกษตรให้ขนุนตัวขนุนที่มาสูบเบียร์สูบปังขัดใจเลยพลมาเนมาหัวมุปนที่ก็อดินเลยพลมานิสโตอาหวินันเดียวจินปอนโทตาปังหัวเจ้าสิจุงะนบอนจาวจุงะอาจว่าเกษตรบ้านกิปาทุกันภูมิกินนี่กิไปเก็บเอาเหมือนอีโปรแกรมอบานอาจารย์กินไตทีวินECA ลำบง ECA Central Choir หินที่น้ำมาหัวกิกดจิงไลน์กุยตะบังลำไก่ลำหัวหินสุดเลยหัวตูลำหิจงเลยกิเหตุสัตย์งาหัวอ
a umai le phat ong chom cha kain hong e Khotol langa kona het sanom kai nei u khatchu tuni la messi ngai da bagin pungthum na ki panin tin pensioner sojo sila tuni ordin chang ho lain sumite ho jo se to executive committee member ho hausate in lei to la hi hoin anne ne diu dang se ngai na bonga hilangai chejing pe de hi ti chu kai net sa he queer ho aung ki goals in live in koi tabang mi mala thil pe penom ho lim kila pinom ho adia ke khop khen ting le phat bi e hon iki gon tu diu hitan te Pathin va chai na dingin akina ding kisalal inge ti salu kete
la ba choi la ngei ta isa piu ECA Central Queer ho chunga pakai min ki pa thui sevin I program mo hi a chaina lam a ta in phat hum kha taw na hi upa Dr. Tilal Khulin hi ding a hi in ama iko masangawa thu phun ni tabang kain phung no min summan sa au ma hi le recording secretary ne te ni ko ma hi la thei hi ding a hi ti chu information summang ki mu hi le kilomin aman sa ho in recording secretary te ni ko mai na ki report deu hi in tin chu ki le azo a hobung hotul lang ho na in phonu ngai lut an kong khom na dinga chun office lang ho in azau te dinga poimo ho chu in pi ho choi le pastor hian lang upa ho hi jong le pensioner ho na pensioner ho upa hian lang pastor hi jong le in nei pi teu in sumi teu zau te te dinga hi aban ki na ordination tunia orden ki bol ho pastor ho ahin in nei pi teu a family a hi chule upa ordination ho jong in nei pi teu a family ho to hi chengai lut an kung khom na chu pang dinga het sa hivin abana hi che khotula kuna church committee ho zo si jong chu ahin chule village authority khosunga hausa vai hom si mang pachong ho zo si jong hi che ngai lut an kung ECA bulpi langin abola hi pangte dinga head office akuna het sa na umahi tu hin phat khum khana tauna mangding upa Dr. Tilal Khulin phat kai pi ne hi pathin zanan ibon chawin na ding hi ti ve tao na mangu hiti longsin na lang alut na dim siya kapaw pathin tu kum som gup la ko vei chan na Asian Nur Assembly Conference vai hom na ni sung ka chai jo wa tu ni khu vai kai khom na ho a mi ma sa ho mi lui ho pension ki pi ho vai tha na chu jong le atha hong lut upa ho hin pastor ho na tha ho zo si kin ki bol ho minister ho na tha ho khut namang chain kin ho zo si cha ji nom thei ta ji na ko ma ki pa thu se na men ka thang vai nei mi him ka hi ji uwa ka ki khom na sungwa kana to na sungwa su khil bo khil ka nei le e ngai dam ding ven na ko ma ka ta vi nei nang ma min lo pi phun do na dinga ka ki man cha na ho zo si nangin ni het pi wa tuni ni khu ka ki man sa naw hi pakai ka ngai to temule mi ma sa ho akuna aban hong ki tol pya tu ni chan ge ja nei pui ja lovin na ko ma ki pa tu se na men ka thang vai nei tu nong tu ban jong le i se ki vai hom na le mi pi ho zo se na la gao theng nei pui ding vin jong ka ta vi nei tu hin khen do ta vin ka tin ka khen do nong teng jong le nangin ka hon that naw ka chang that na wa nei pui ding vin jong na ko ma ka ta vi nei nilha kin gonom sa zo se jong ki tup ta ka man the na ding ovin na khut thenga kong ki la novin e ngai lo vathi sanai la do wa kapakai Jesu Krista mena ka ta wa hi amen hello tunia ordination chang hoan lang pension ho hi jong le in sung mi ho bung mi ponsil pinom pavuo pinom kepa basana lim kila pinom hazo se dinga chi program ki chai tiang le ai mai ma hi the na he I bol the su ke wa he chi to pa na he ma ki kham loi tai nom nom na I bol wali mi kila pi the we ti chu kain phun do he o